Ka Unity Group kan Pynlong ye Kalumpung ye lekai football belajar kerteng Unity Cup Inter-Village Knockout Football Tournament arjar arpusan ya kaba in Pynlong hamadan ye lekai football umdiha Ripoy District. Na kaliang kinong penyak juga ni Kalumpung ki khot bat ki wer ki club beper Ripoy District baginwan ban shimenta kani Kalumpung. Ka khusnam kani Kalumpung na kabenta ka kenhun la du kan long lai phaw jar tingka bat ka kenhun ka bon baar kan yo e ka song pisa ka bakhat san hajar tingka bat ka bawan balai kan yo san hajar tingka bat ka bairung na ka benta ka we ka kenhun kan long khat lai spa bat ka bai le kai kan long pras pa tingka bat e ka tarik ka bakhat du ban pediang ye ki form kan de ka khat pra tarik nailar arjar arpusan bat e ki jingtip bakham benya pila ban phone ha kini ki number pra nyo khandai saw not saw san lai saw lani kendai pra ndriu lai nyo ar lai kendai pra ar